ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadin ke jing tenru jong ke ti Praha Indigenous Progressive Regional Alliance kaseng san perthai ke bai tre lamba ke BJP Harjala Tripura ya menteri ketanat kampo ieng gari u Amit Shah ki MDC jong ke Khas Hills Autonomous District Council kila shong jelang kerki hak khat pratrik unaitung araja apsa banyak keren sani hak bai dei berjing ajung mot halor ke jing terwa jong ke Ministry of Home Affairs ke Sarkar India banwan ra ke jing penbai thamai biang ya ke kernet bahan rio jong ke riti sensyar kari India. Hak jeng keren bigala patai kubur hadim balawai ke jengalang u Deputy Chief Executive Member jong ke Council u ba pencengai NCM ulai thu bagi jeng keren ke Longbait ban pinti kena bagi kentin Village Council kamdei Setia Bandrung hak jeng penbait thamai hak kernet bahan rio henrai de ban penrung daga kentin Village Dorbar ban penrung ya kentin Town Committee lani Town Dorbar ya girang basnong leban jet daga hima bat ki ilaka kat kom ki rule jong ki Autonomous District Council henrai omdei bakan lei Shah State Election Commission. Mentaka janmin ngila khot ya ka jingelang borok ki MDC jongka Khas Hills Autonomous District Councils ban ya keren biang kendiat ka jingeri bat ka amendments jongka 60 kadang golong atrai pitip ba unong ilam jongka tipra i ba produce kita Tripura lai kan do yo Amit Shah ni kisni i kumba kani ka jing amen ya ka 60 nyimtip kala panong kloi ni kala panong slam ndai na ki dak kishin ibang yo i na kalyang jong ka Tripura kiba persangkat bala ban push na ka bentakan ni ka amendment na kalyang jong i ka executive committee ru klem da syong thai ni na ban long husiar kendiat yo kumnu ki wanra akan ika session ke bonsolong po parliaments ni khot kerki kan ngilang kajing khot kerki jumi ka ngilang kalong ban ya pelu jimut biang ya ki ki benta ki bangya du ya pelu jimut bro Jakarta nomor kumba pitip ba ya ka 125th amendment ya ka bala introduce usnim arja ka kendai bar gila form du nakaling ka parliament ya ka Parliamentary Standing Committee bala share bala head daw Anand Sharma natai bikin mau bahal awan hang national ru ban shime ka views si obedience jongki councils jongki NGOs jongki Rusham Phang nakaleng jong Anand Sharma ku chairman jongka Parliamentary Standing Committee la submit the report nangaraw isutu bakal don haka final stage ke kamtam mga ongi fi suggestion baka jing pressure jong ka tipra ya kanika amendment juga 60 bunos kala ban wanra ha kanika durba ya ka jing kan jungi mentakas ni nyai bani ki ju ki point ki bang laju keren kata kalong bangin penti kena bahakane ka amendment kaktin village council kam di Bandung 6 tajungi ka di Bandung baik village Dorbar hajingi dei bat ka municipal council ru maka diketin municipal hangi kam da yahap than yang bare ka di Bandung dekat town committee ni ke town Dorbar nang ta kumba julong yaki rang basnong dei budget daki hima daki ilaka kat kum ki rules jung ka district council ndei bakan lek Shaka State Election Commissions hoy jak jingi dei baka election yaki member juga district council ru kan long baik kat kum ka election rules jungi ban conduct baik daka State Election Commissions aka jingi dei bat ki on representative tribe ru nyong bala kumnu ngimdon kam ban mention yeno kan sulong baik katangut kinlongki nominated member kabaka syong haka jing start dongka
komen baru gomnor. Untan kam bana dubu ya kakin on represented tribe. Kita kilong viewpoint but hoy akan da jigi akan number of seat ru hoy nilai keren na kapor mentangi don ar pandai plus iwe ar pandai elected iwe nominated. Kadon ka jigi keren ba why not 36 elected 2 nominated kalong 37. Don ka jigi ru why not 36 elected 4 nominated. Iya kini ki ru ingin sanangkan rengkat-rengkat bat ke sorkar. Kenang ba kajing mut jongi kalong ba ka opinion jongi ki MDC. Kanya long lang kumju kumka opinion jongka komen. Kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry. Bat kumjuru ya ki atnatri kam hang pia dali bagi num confuse arji de bagi opinion ki jongi. Bat ikane ka ju let's say hakini kendiat sih. Ini akan do ya ki official juga home ministry. Lada yo kalat bat yo home minister juga union government. Ban pen sengau ya kini ki jin sengau jongi. Ki MDC rengkat-rengkat bat ka sorka. Hoi pitip ba haka jingi dei bat ka phone jongi hang ni kamlong regular. Namangi mahap hak artikel ars pa papo. Kepada na kabantaki municipal bodies bat nam taki panchayat. Di balai hadu mentaru ngidang yo pisa naka through Ministry of panchayat naka daw golong ba. Ngimdon naka jongka provision na toka constitution. Isunat bahakani kladon article 280. Kemudian kasuwit yang ikandiat bagi don kitin village council. Yang balakum nu kan don baitang district council. Village Dorbar, Town Committee, kenang bakan nom kata ya ka sistem ini. Kani kalau don pa haka recommended haka introduce bill, amendment bill. Dia ka article 280. Kapabut kalong ba naka finance commission and IPSA mendetang hakitu ki panchayat bodies henry haka district council. Hindi ko balong mentatingin doon ka provision. Yang katu ka di tribal tiongga Ministry of Tribal. Tapi anjing ini begitu pada kam dolong spesifik untuk district council. Kaculong baik tanam tagi tribal. Tidak ada pikiran nak tribal tang ni kita pun ki tribal ki bomdon district council ru. Tigi opisana katui. Dia kaju upor kapisa dak artikel 275. Kam long spesifik ini. Kadai nam taka state government. Ministry of Tribal Affairs. Dan dia kan ni kecing ru artikel 280 kalau baik spesifik ini. Pi by chance ada kumnu hasil ada ka union cabinet kan wonra apa parlimen ya kan ka amendment ya kata ngan 48 bandong ada ka wonra te kelas 1 kan khab yang san diuteliki konstitusi elected ka bamut long kum kam mulai ba he la se kan yo be kan sa sim nang ni nang tai kan dia kum kan nong stoin kiwi ikin sakha biasa review. Kendri ya kata ng parlaban ong nama kasyong haka parliament. Ang ni ki ay jingmut ba State Election Commission kan penlong jit ikirang ba nong kami ay kan studio ni. Itu mau penlong panchayat. Tinyapan bahaya kanina makakta ya ka dustur jumi. Kadi bendon bi ka village dorbar. Haja ka municipal council kadi bendon bi ka town dorbar na town committee. Election district council di penlong da State Election Commission. Kung rules jongi rang basnong but chairman jong ka town committee di ban pendong daka district council rengkar ki hima ka kung ki dustur ka kung ki rukom ka kung ki rules jongi kata kalau very clear but ya ka on representative tribe di ban long bay kan long bay general ka ban company ban pau on representative tribe adun ta few of us na tayo nang lang i ba PW Kain ba budget rani balam prang blanc ba ibo pakau nang siap haji di bakani kaladon teng kajinya keren bar ke sorkar la kumnu akumbang ong fi menne
35 elected, 2 nominated. Kanong 37. Iya kan ni lah saya ngintip nak kalinga sorkar kelas sport dia mesti ke ministry concerns. Dan rin nak kalinga jungi kabiu jungi babon kalong 35 plus 2. Kan sulong bay nominated. Oit naman kakam long origin naman berarti baga parliament very soon kan sedang. Te imat bangin koli ke jingelang hang neogoti ne hang ne sulong kan sipor. Lase origin nyila ban ya kan du ha po nong ba dali ban diskusi kini kita.